kumsalo akhi kithe loki vi petha pes chani hilaki laki agizani chalo ketani kini namuku bidi ishi Ayeghiqha sa kithe akoto khami pisni amthaki shri asazani chalo lo Hindustan Times sa kithe no pikiuno Israel ga khu wishimi kono takhani chalo lo Lebanon ga khu lo Hezbollah ga lo mi kono ngoche kiu a khamilo bom vesvetse kiu lo timi akhe no pungu vekepitive no timi akhe thuna hlopungu toku izavai ipi Israel wishimi kono bomna vesvetse kiu a tipo ye Lebanon ga khu Sidon phugilo Hezbollah ga lo mi kono ngoche kiu a khamike ipi eno tie Lebanon ga khu health ministry mo kono shupevai ipi lena aki palak tomo akiu lakhi ge Israel wishmi kovu bomna shup savetse ipi Israel wishmi kono takhani chalolo Lebanon ga khu Sidon phugilo bom vesvetse kiu lo timi akheno pungu akhu ka have ke kodulo tim lakhi ye Hezbollah ga lo mi kodulo senior leader lakhi ipi paje Nabil Kawuk ipi eno paye Hezbollah Central Council militant group mkolo deputy head shani ipi itaki Lebanese reports sa kithe lakhi no pikiuno Israel wishmi kona central bekango beka kipelo eno beka klolo eno beka apeu bom vesvetse kiulo Lebanon civil mi koki khamige shipsavetse ipi eno tleno medical team kolo timi chibidire Israel wishmi kovu bomna vekepitivai ipi Israel wishmi kona muchulani tsalolo Hezbollah galami kovu secretary general shichekiu Hassan Nasrallah bomna vekepitive ki wongno Hezbollah galami kona amkhulu kiulo no tupulani tsalolo Israel ga khu a khamila bom vesvetse kiulo Israel ga khu mi timi ktomo izave ipi ena aki ktomo ge shipsavetse ipi ikimo Hindustan Times sa kithe no pikiuno Lebanon ga khu Hezbollah galami kono bom ktomo Israel ga khu la vesvetse kiu tipako dolo aki chiuye Israel ga khu gushimi kono pana ga khu air defense system gushina nu peitana kungu chekilana vekumba vetse ipi itagi Israel ga khu gushimi kono pikiuno panong Israel wishmi kona ta khani chalolo Yemen ga khula Houthi ga lami ko position a khamilagi bom tomo vesvetse ipi lena Israel ga khu bom tipakona power plants khamingo Haneda seaport shuka kungo alo akoto nemga khamige Israel ga khu wishmi ko bom na ship savetse ipi lena Houthi ga lami kona amkhulu kiulono Israel ga khu Ben Gurion airport kiyo kungo alo bom vesvetse ipi Hezbollah galami kona akiu kungo a depolo bom vesvetse kiu depo ye Israel ga khu prime minister Benjamin Netanyahu tlena igwai ipi astachil vekiu gongna ke ipi ikimu panongna Israel ga khu prime minister Benjamin Netanyahu sho pepkum lave ipi United States ga khu national security spokesperson shakiu John Kirby no pikiuno Israel ga khu wushimi kono agushi hipolo Lebanon ga khu Hezbollah galami kovu commander kami pitivai ipi itagi pano pikiuno Israel wishmi kona ovikiu pinedo mucholani tsalolo Lebanon ga khu capital Beirut phugilo Hezbollah galami kovu secretary general Hassan Nasrallah pitive ki wongna itiye timiktomona akupuna chiluk solmaki ipi itagi asa ki tino pikiuno Lebanon ga khu Hezbollah galami kongo Israel ga khu na agusha ki uhipolo Israel wishmi kona Lebanon ga khu lo alkango bom vesvetse kiulo timi TV ke koye akikihila katani lakhino shege shwai ipi timi katani lakhina shege TV ke ko dolo timi akhena hlopungu tsgona azana kongo ilimi ko hipi ena timi hota chesni no itimi ko hipi itagi Lebanon ga khu yepi kana pikiuno Hezbollah galami kongo Israel ga khu na agusha ke uyipolo Lebanon ga khu guthulo Lebanon ga khu mi timi gna chi ke ko dolo timi lakini na katani hlopungu shono panong ki alu khweno panong ko su shopen ki gongna a tawlo po khawai ipi itagi Hamas run health ministry mkono pikiuno Palestine Hamas galami kongo Israel ga khuna katani kini na mukuk tumpe relaxisni tupulani salolono ishiktolo agusha kiulo Israel ga khu wishmi kono Palestine mi alkango bomna vekepitive ke koye akikila katani lhobdi lakhi akhe punguna photo ku pungu shwai ipi ena Palestine Hamas galami kongo Israel ga khuna agusha kiu yipola Palestine Hamas galami kono Israel ga khumi ajili tomolona pitive ke koye akikila katani lakhi akhe kinina pungu shwai ipi amthaki shege asazani chalolo news 18 sasa kiteno United States ga khu Senate Armed Services Airline Subcommittee mkolo atosha kyu Mark Kelly na pikiuno
Israel go shmi ko no muchulani chalolo Lebanon ga ku Beirut phugelo Hezbollah galam ko dolo Secretary General Shichekiu Hassan Nasrallah vekipitiveniana bom vesevesikiu tipo ye United States ga ku na Israel ga ku tsikiu bom igona akum to laki ke ipi ena tie keji aketoku shakiu laki ke ipi amthaki mukutoku rakani chalolo news bites sa ki cheno pikiuno United States ga ku Nevada State Las Vegas phugelo Donald Trump jutho statue laki mla phelwe ipi Donald Trump vo statue tipo ye fit for bidik thu ipi ena apyamni pumo kiu golona mla phel kiu ke ipi ena statue tipo ye akim shiuna keji ketani kini akesni na muku kini ipi Donald Trump vo statue mla phel veke kono statue tipo ye crooked and obscene kuvetse ipi ena tie ami kuchou kumo kiu ena toti mi osas akumla hoksa shi che kiu lakhi ipi etagi asa ki tieno pikiuno Donald Trump jutho statue tipo junior na salak pets timi tomo a tipo la ihicheni ipi Donald Trump vo statue tipo junior na ihikiu tim lakhi no pikiuno apiam ni puamo kiu timi hipo gangno you votes ni ipi igona nuve ipi etagi asa ki tieno pikiuno United States ga kumi kamino Donald Trump vo statue mla pel kiu ye hipo likhi kumo vai ipi ena ketani kinina chigswom pe logi Donald Trump vo statue apiam ni pumo kiu pungu ge mla pelwe ipi eno panongna Donald Trump vo statue mla pel kiu tipako ye Seattle phuge New York phuge Cleveland phuge Los Angeles phuge ena San Francisco phuge lo gopek vai ipi panongna Donald Trump statue pungu tipako mla nya na Joshua Ginger Monroe pikave ipi panongna Donald Trump vo statue pungu tipako je ye the emperor has no balls kovetse ipi panongna khumavila aza khumono Donald Trump statue tipako mlave ipi panongna Donald Trump vo statue mla phel kiu tipako ye Donald Trump thaiga kiulona mla phel veke ko ki ipi amthaki mukutoku rakani chalolo Hindustan Times sa ki tieno pikiuno India ga khu Assam State Chief Minister Himanta Sharma no pikiuno Israel ga khu gushmi kono Lebanon ga khu capital Beirut phugelo Hezbollah ga lami ko Secretary General Shichekiu Hassan Nasrallah bomna vekipiti vekiu gongno New India ga khu Jammu and Kashmir People's Democratic Party mkola atu shakyu Mebuba Mufti Sayed no iguna limloi mekyu tipo ye AGP kumo vai ipi itagi Assam State Chief Minister Himanta Sharma no pikyuno ni PDP mkola atu shakyu Mebuba Mufti Sayed ngo Rahul Gandhi vila thimelaki Indonesia ni ipi eno tie Muslim galam yakona akhu ka have kilo iguna limlu iguna image ketoi agushmi ko dolo Hindu mi yakona akhu ka have kino pakmagi amloi menan kemo kila Indonesia ni ipi when terrorists kill Hindu soldiers do you feel sad or not ipi Indonesia ipi amthaki mukutoku takani salolo tribal media sasa ki tieno pikiuno meitei mi kono India ga khu Hindu mi ampolaki Bharat Hindu Mahasena ipi ke kom osas lakhi shana kuki zo mi ko kumse sas agumi shitowai ipi Hindu mi amko tipakono India ga khu kumselo kuki mi ko kumselo warning besikiuno ninguna operation laki jaima kali ipi kiu kelono India ga khu state kumsela kuki mi ko kilangwa khan kelo phujul veno panong kumse happy veni ipi akposhwai ipi ena India ga khu capital Delhi phugi ena Indira Gandhi International Airport ki okungo a ena Embassy of Myanmar New Delhi ngo Delhi Metro Station New Delhi Railway Station Old Delhi Railway Station car parking bus parking Mizoram Bhawan Manirka ena Delhi phugela school ki phiki khongo college ki phiki ko ena police station phivela kukimi gna che ke kongo a tawla ngwa ke ko kumse happy khavani pi akuposhwai ipi itagi tribal media reports sa ki tieno pikiuno Myanmar ga khu junta yipika gushmi kono pana ga khu Democracy Alliance galam yoko sas ampe kth agusha ki hi polo Myanmar junta yipika gushmi kono akum toshi agushim lave ki wongno klakshi kupsa pistok shnina agalam yoko kumze kuvekimu agalam yim kono panong na kukiu tipola utsmove ipi eno tie junta gushmi ko dola spokesperson shakyu Major General Jomin Tunna supevai ipi agalam yukumsna Myanmar junta yipika gushmi ko coach lekiuno Myanmar junta yipika gushmi ko no ningsa sa agusha kyu hipola panongna akum toshi ningsa sa agushim lave ki wongno klakshi kupsa shne na nim ku vai ipi itagi the National Unity Government NUG Ministry of Women Mkongo Youth and Children's Affairs
National Unity Consultative Council Joint Coordination Committee mkongo Gender Policy mkono pikeuno agushi hipolo Myanmar junta yipika gushmi kono timi khami pithive ke koye akhuna amina pitive ipi eno panongna totimi civil mi akhe bidi show angkalana ship thawai ipi issue sta ki the hipadu nong kum chishkim thi